Yes, bakunzi baruhuka Empire rero reka nongeye mbifurize kugubwa neza, guhirwa mu byo mukora byose birumvikana rero, tuba twamaze kwitereka mu masaha mu gitondo kugira ngo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bibera mu bice bigiye bitandukanye rwose nyamuneka, ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi rwose, sinjya ntinzamo kuko nkubita mbangura kugira ngo mumenye amakuru abagezweho. Turi mu gitondo rero cyo ku itariki zigera rwose nyamuneka kuri turi mu gitondo cyo ku itariki zigera rwose kuri 23 z'ukwa gatanu z'ukwa cyenda by the way 2025. Birumvikana rero nta kindi tuba tugarutsemo, ni amakuru adasanzwe harimo n'umutekano, politike na diplomasi, kugira ngo tubabwire uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Tubaye ikaze rero, tubikuye ku mutima muri rusange. Twirukanse cyane rero sindi butinde, nyamuneka nyemera mbanza nisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko rwose nanabaha ikaze babwire nti ni byinshi tugiye kuba tugarukaho, kuko badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Congo, badukurikira rero bibiri mu gihugu cya Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari hirya no hino, bari Uganda. Tubahaye ikaze, ariko kandi ni benshi cyane kuko bari ku mugabane w'i Burayi, hariya muri Amerika, mu Bubiligi ndetse no Bufaransa na leta na Canada, bibereye hariya muri leta zigiye zitandukanye za UK, hose bariyo 5 kuri 5. Tubahaye ikaze, tuyikuye ku mutima. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba tugarukaho mu gihugu cy'u Burundi. Murabizi ko ari igihugu kugeza amagingo navuga ko kitarimo kiracana uwaka, cyangwa se kirimo kiraberamo ibitendo bikomeye cyane, kirimo kiraberamo icyitwa amahajabu. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana turaje dusubire inyuma, turebere hamwe gusubiranamo gukomeje kuba hagati ya CNDD FDD, ndetse turebere hamwe iby'ibitero byaraye bibaye mu gihugu cy'u Burundi mu bice byano hafi za Katumba. Nyamuneka benshi bati ni wazalendo zashaka kwinjira mu gihugu cy'u Burundi bakazisubiza inyuma, abandi bati ni Red Tabara yari yakamejeje. Rero makuru atugeraho yemeje yuko rwose ibitero bikomeye cyane byabayeho, ngira ngo turaje tubyinjiremo umenye si ibitero koko byabayeho, ese niba byabayeho ni bande bari babigabye. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kubabwira amakuru akomeye arebana n'umutekano, politike na diplomasi, by'umwihariko ku kijyanye n'ibiganiro birimo biragenda bigaragara hagati y'uwitwa General Neva ndetse n'abarimo ba Referiyo Ndikuriyo. Turaza kubikomozaho, turaza gusimbukira kuri byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba. Turaza kugaruka ku kijyanye na deployment y'abasirikare b'Abarundi yakozwe nanone muri iri joro ryakeye. Turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza by'umwihariko gusimbukira mu bice bya hano muri teritwari ya turaza gusimbukira mu bice bya hano muri Coline Mujejuru. Hari abasirikare benshi nabo bongeye kuhagaragara, bitera umutima mubi benshi. Hari abasirikare bongeye kugenda bagaragara rwose, bitera ubwoba benshi, kuko bavuze ko isaha ku isaha abasirikare batazwi bari kugenda bagaragara mu makorina agiye atandukanye, bashobora kuza gukora ibitendo. Byose turaza kubikomozaho. Bujumbura bimeze bite? Turaza kuba tubyinjiramo. Ubwo rero nyamuneka navuga nti tuguhaye ikaze, kuko turaza kuvuga byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru arimo aturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Drone zacu zaduhaye bivuga ngo uru rugo rwose nyamuneka, ngo abakurikiranye amakuru ngo baravuga yuko ngo barutwayemo ibikoresho byo mu nzu, harimo igikapu cyari kirimo imyenda y'umugore n'iy'umugabo, kandi ngo batwara n'ibikoresho byinshi cyane. Ngo si ibyo gusa kuko kandi ngo batwaye televiziyo, ubundi kandi ngo banamwaka amafaranga agera ku 400 y'amanyekongo yo kumucungura. Ubuhamya rero twahawe n'abaturage bari baturiye urwo rugo, abantu bitwaje intwaro muri iryo joro bavuze yuko binjiye kwa Bienveni, bamutwara ivarisi
ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Si ibyo gusa, mbere y'uko biba inshuro nyinshi abanyamurenge barimo baragenda bangwa ubunuka hariya muri biriya bice ndetse bakanabavutsa ubuzima. Ubuheruka kandi hari undi binjiye mu rugo rwe baka abantu bose bari muri urwo rugo amatelefoni ndetse kandi banajyana inkweto. Uretse abo kandi hari n'abandi bagiye bakubitwa mu bihe bitandukanye. Igitangaje bakakubitwa babwirwa ngo ni Abanyarwanda, mu gihe ari Abanyekongo kimwe n'abandi bose, ariko Abanyamurenge hano rwose bavuga ko ari Abanyarwanda by'umwihariko bari muri iki gihugu. Ubwo rwose nyamuneka rero birumvikana yuko ibintu byamaze kuba bihindura isura, ariko kandi biba ibindi. Ikindi kandi kirimo kiragaragara muri iyi karitsiye ya Songo ni ibice navuga ko kugeza amagingo aya icyitwa Wazalendo ziri kugira gutya zigaturika mu misozi igiye itandukanye, zikaza zikamerera nabi abaturage rwose bagahonyangwa ku rwego rwo hejuru, amasasu menshi akararavuga. Nyamuneka buriya biragoye kugira ngo amasasu menshi araravuga wowe usinzire, ntabwo ibyo bintu bibaho. Amasasu mu gihe avuze uko byagenda kose w'amaguru ugomba kuyabangira ingata ugakuramo akawe karenge. Abaturage rero mu majoro rwose ngo barara biruka, reka sinakubwira ngo barara biruka rwose basimbagurika bavuga bati Imana yonyine nicyo kintu kigomba kudutabara, nawe ubutegetsi bwa Tshisekedi bwo bwarabudutereranye. Gusa uwitwa General Sultani Makenga we yamaze kuba atangaza amagambo akomeye, by'umwihariko avuga ko ibintu bitari bworohe. Mbere yo kugira ngo rero uyu mujyi ntabwo turi uwuvemo, ahubwo hagati muri Uvira FARDC na Wazalendo aho tuvugana mukeneye kumenya ninde utegeka undi. Reka iyi nkuru mbanza nyinjiremo umenye ese tuvugana ninde ufite umujyi wa Uvira hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo. Kuri uyu wa mbere tariki 8 Nzeri murabyibuka mu mwaka w'2025 ku munsi w'ejo, umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo wari umunsi wa 7 wirukanyemo wirirwamo imirwano ikomeye cyane mu buryo navuga ko budasanzwe. Kuba rero umutekano warakomeje kugenda usamba mu mujyi wa Uvira uzambijwe na Wazalendo, yashyizweho n'imyigaragambyo yo guhagarika ubuzima busanzwe mu baturage, ahubwo bakayoboka inzira y'imyigaragambyo. Iyi mitwe rero ntikozwa no gukorana n'ubuyobozi cyangwa se gukorana na Wazalendo amaoperasiyo n'iperereza. Amakuru rero dufite ngo nuko ibi byose ngo byatewe n'uwitwa General Kasita Olivier, bakaba banamushinza kwanga Wazalendo, nubwo AFC nubwo bavuga yuko ngo yaje kandi no kunekira AFC 23. Ibi ni urugero rero rworoshye cyane rugaragaza amacakubiri yatangiye kumunga sosiyete y'Abanyekongo ndetse n'imitwe ikorana nayo. Nubwo rero ingabo n'imitwe bafatanyije ibi bikorwa byo kurwanya AFC, Wazalendo ngo bakingisha ngo bakangisha ugukomeza imyigaragambyo niba ari byo basabye kureka kubera uwitwa General Kasita. Ibi rero muri Uvira ngo ni byoroshye na gato, kuko Wazalendo iri mu mujyi mbere y'imitwe yabarizwaga mu misozi, buri wese mu birindiro bye. Abazalendo umujyi bamaze kuwukaba, abarwanyi ba Mayimayi bari bamanutse kandi muri ino minsi bari bacize ibirindiro mu mujyi wa Uvira hafi aho. Uretse kandi Wazalendo bafite n'abayobozi babwira ibibazo byabo, ndetse bamwe banashyizweho bamaze guterekaho n'umutwe ukora nka polisi. Nyamuneka uyu mujyi rwose ngo Wazalendo zawigaruriye kugeza ngo zikuwufata nk'igihugu cyabo bayoboye. Mu minsi ishize rero FARDC yamaganye Wazalendo karahava, uburyo rero batakoranaga ariko batumvikana, nta n'umwe uri gutanga amabwiriza kugira ngo ibyo murabizi avuye hejuru mu buyobozi rero bwa gisirikare. Ibi bintu ntabwo byoroshye kuko Wazalendo bazi imisozi barwaniramo, kuko bahamaze igihe kirekire. Muri iyi mitwe rero ya Mayimayi ni amatsinda barizwa n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Nyamuneka ibintu birakaze. Ubwo rero ku muntu washaka kumenya ese ninde uyoboye umujyi, ngira ngo muri kugenda
mu byumba. Amatsinda rero abarizwa by'umwihariko muri Wazalendo ubu tuvugana afite abayobozi, ndetse igiteye impungenge ni uko uyu mutwe unayoborwa n'abayobozi by'umwihariko b'amakare kabisa. Urugero rero nka Rene Itongwa wahoze ari umunyamuryango wa FRDC witwa William Yakutumba, uyu nguyu rwose yahoze ari uyoboye umutwe wa CPC, ndetse uri no mu gihano cya Loni, ngira ngo ibi murabizi. Hariho kandi na John Makanaki Kasimbiri umaze igihe kinini mu misozi ireba Uvira kandi yanga cyane witwa General Kasita, umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare, ndetse akaba ndetse na Kashumba Nyerere nawe murabizi yuko uyu mugabo kuri amatsinda yose ya Wazalendo muri Kinshasa, ndetse wanga nawe urunuka uwitwa General Kasita. Igisasu rero umujyi wa Uvira wamaze kukibona kizawuturikana n'aba Wazalendo bamaze kwigira akarakajya. Ikindi kandi leta yumvikana ya Wazalendo ivuga ko nta kintu na kimwe kigomba kubahagarika usibye uyu mujyi wa Uvira kubarekera. Icyo nicyo kintu cyonyine babona gihari. Mu gihe umujyi wa Uvira rero batawubarekera, nyamuneka abataramu bavuga yuko ibi bitazigera bihura, bitazigera bivamo, bitazigera rwose bihira FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa babo. Ubu rero ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi nyamuneka kirahejwe, nta kintu na kimwe cyemerewe kuvuga ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Nta kintu na kimwe cyemerewe gukora ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Ubwo nyine icyitwa koalisiyo nyamuneka niyo navuga ko iyoboye mu buryo navuga ko udasanzwe. Ubwo rero nyamuneka ibintu mumenye ko byamaze kuba bikara, ariko kandi abifata indi ntera. Ibintu byamaze kuba bifata indi ntera. Tuvuye hano rero by'umwihariko n'ubundi turacyari mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko munyemerere babwire yuko ahitwa Kalamabenge amasasu menshi nyamuneka yongeye kumvikana muri ibi bice, ndetse akaba ari amasasu by'umwihariko navuga ko akomeje kugenda afata indi ntera. Amasasu menshi akomeje kumvikana, gusa muri Uvira ubu tuvugana nubwo amasasu menshi akomeje kumvikana, ni nako abaturage nyamuneka amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga. Amaguru yabo bari kuyabangira ingata bagahunga. Ubu tuvugana rwose amakuru mfite nuko abenshi bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. FARDC rero n'igisirikare cy'u Burundi ngo bongeye kugaba ibitero bya drone mu baturage ku munsi w'ejo ndetse no muri iki gitondo. Ayo niyo makuru rwose ndimo ndakira, yenda iyi nkuru reka nyinjiremo. Ibi ryatangajwe rero nk'itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC/M23 babicishije ku rubuga rwabo rwa X, bavuga ko ku mugoroba rwose wo kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri bagize gutya bakagabwaho ibitero. Ubwo ni tariki ya 8 n'iya 9 n'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, FDL ndetse na Mai Mai Wazalendo abacancuro n'ingabo z'u Burundi bagabye igitero rero cy'urugomo rudasanzwe ku mirongo yose y'urugamba. AFC rero ivuga ko ibi bitero ngo byateguriwe mu Uvira ndetse no mu mujyi wa Bujumbura, ndetse byibasira n'uturere by'umwihariko tugiye dutandukanye, aho hakoreshejwe imbunda zitandukanye ndetse na drone. Ihuriro rya AFC rero M23 ryatangaje yuko umugabo ku banyagihugu ndetse n'amahanga nyongera gushimangira urwo umugayo nuko banditse umugabo ku banyagihugu ndetse n'amahanga bongera gushimangira kurinda abaturage ba civile by'umwihariko mu buryo bwo kugira ngo bongere kubaho neza. Ubwo rero rwose birumvikana yuko nubwo ibitero bya drone bikomeje kugenda bibaho, nako icyitwa intare zasarambwe nyamuneka zikomeje kugenda zikanira zivuga siti Tshisekedi ntabwo ibintu biri bukorohere, ntabwo ibi bintu ushobora kubikora ngo tugukundire. Imirwano rero ubwo ikaba ihereye aho ngaho ica ibintu hagati ku mpande zombi, icyitwa igisirikare
cya M23 kigatangira guhangana n'ibitero by'umwihariko bya FARDC. Dukomereze mu makuru rero nanone akomeje kugenda avugwa mu bice byano za Kavimvira. Nyamuneka amakuru amaze kwakira ngo nuko ahitwa Kavimvira ibintu byongeye guhindura isura. Kavimvira ngo ibintu byongeye guhindura isura ku rwego rwo hejuru, ngo kugezaho rwose ngo icyitwa coalition ya FARDC nyamuneka ngo ibintu byagize gutya rwose ngo bikayicanga, ngo bakabona ibibazarendo badashaka guhagarara ibyo barimo barakora, ndetse ngo bakabona ubwicanyi burimo burakorerwa abasivile bikozwe n'izi wazarendo, bakavuga bati natwe itegeko twahawe n'ubundi tugomba kuza kuryubahiriza. Ubu rero rwose abataramu bakaba bahawe itegeko ryo kuguma n'ubundi kurasa n'ubundi nk'ibisanzwe kuri wazarendo. Gusa nyine nyamuneka ngo wazarendo zikaba zikomeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo nazo by'umwihariko ngo zigire zite zirwanyeho muri rusange. Wazarendo uzakamejeje, wazarendo zamaze kwambara urugamba, muzimo zirarwana na FARDC ku buryo abenshi bari kumva amasasu bakagira ngo rwose ni M23 yamaze ko yataka, ariko mu by'ukuri ari wazarendo zagize gute zakamishije mu buryo navuga ko budasanzwe. Kavimvira rero kubatahazi nyamuneka akaba ari ku mupaka ku nkengero za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse winjira mu gihugu cy'u Burundi ahitwa za Katumba, ndetse ubu tuvugana bikaba ari bimwe mu bice navuga ko byamaze kuba bigenda bigaragaramo imirwano yo ku rwego rwo hejuru, imirwano ikomeye cyane. Ubwo rero amakuru dufite atariho ivumbi nuko n'ubundi mu gihe ibi bikorwa bitari buze guhagarara, icyitwa imiripuko mu rwego rwo hejuru ibikomeze kugenda yumvikana hano mu bice bya za Katumba. Imiripuko, amasasu menshi araza kugoma yumvikane, kandi wazarendo FARDC baraza kugomya iyi mirwano bayigiremo ingaruka, cyangwa se bakomeje kugenda bayitakarizamo abasirikare muri rusange. Ibyo si byo gusa rero, by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragara hano numva birimo biragenda biba nako rwose igisirikare cya M23 kiri gukora buri kimwe cyose, by'umwihariko kikinjira mu buryo navuga ko budasanzwe, kirimo kirakora buri kimwe cyose kikinjira rwose mu buryo buremereye cyane, ndetse kikinjira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bya Uvira, ndetse binavugwa ko umujyi Uvira ushobora kwibwira ukavamo utanarashwemo amasasu menshi cyane. Abagera kuri 15 rero bitabye Imana aha za Kavimvira nyuma y'amasasu menshi cyane akomeje kugenda aca ibintu. Bujumbura rero wazalendo zamaze kwinjira by'umwihariko nyamuneka ngo arimo abashaka ubwitwa General Kasita, ndetse uyu nguyu ngo bakaba bamushaka mu buryo bubi cyangwa ubwiza, by'umwihariko kugira ngo bamwivugane. We rwose Bujumbura navuga yuko by'umwihariko ibintu naho ishobora kuza gukomeza guhindura isura. Bujumbura urugamba rushobora kuza gukomeza guhindura isura, tukabona abazalendo bari kugenda batera amabombe cyangwa se banarasa mu mahoteli agiye atandukanye. Urugamba rwa Kongo rero rwahinduye isura Burundi, by'umwihariko aho ihuriro rya AFC riri gutangaza yuko rwose ngo bari bwihanangirize ikintu bita umurundi na FARDC, by'umwihariko kuko ngo nabo batarimo barashyiramo ubumuntu mu kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye, kandi birimo abasivile by'umwihariko benshi cyane, birimo abasivile rwose batari bake muri rusange. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara nyamuneka nuko ubu tuvugana mu bice bigiye bitandukanye byano za Burundi umutekano wakajijwe mu rwego kugira ngo nyamuneka baze guhangana n'icyitwa abazalendo. Bivugwa ko rwose bamaze kuba bakamiza, ndetse bamaze kuba rwose bataka mu buryo budasanzwe. Amakuru dufite rero atariho ivumbi mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi mu kugerageza gushaka uwitwa General Kasita. General Kasita rwose nyamuneka uyu nguyu ugikomeje kugenda uhigwa mu buryo navuga ko udasanzwe. Ubu tuvugana rero by'umwihariko andi makuru ndimo nagenda natira agenda, reka tuve muri ibi bice by'umwihariko bya za Uvira duhite dusimbukira hano mu bice bya za mu misozi miremire y'iminembwe. Navuga yuko naho rwose nyamuneka
ibintu byamaze kuba bihindura isura ku rwego rwo hejuru rugeze kugeza amagingo rero ikomeje kugenda n'ubundi yumvikanamo amasasu menshi, ndetse icyitwa Wazalendo amakuru ageraho tuvugana nuko zirimo ziragenda ngo zihungira mu bice bigiye bitandukanye, nyuma y'uko rwose ngo igisirikare cya M23 gifatanyije na Twirwaneho ngo cyamaze kuba kibavugutira umuti usharira cyane, ngo kirimo kibavugutira umuti usharira cyane kabisa, ku buryo ngo kugerageza kugaba igitero cyangwa se kwataka defense zabo biba kuba ari ikibazo navuga gikomeye cyane. Ubwo rero rwose nyamuneka icyo nakubwira cyo ibintu hano naho byamaze kuba bihindura isura. Amakuru dufite rero by'umwihariko ngo nuko nubwo ibi byose bikomeje kugenda bibaho ari